Nestašicom benzina na Kubi pogođeni su saobraćaj, industrija i poljoprivreda. Frustrirani putnici čekaju satima da se prevezu na posao ili pribegavaju nekim staromodnim metodama transporta. Stojimo ovdje od 11:45 i tek sad krećemo. Da nije bilo kočija, nigdje ne bismo stigli. Kubanci se snalaze uprkos problemima. Treba nam solidarnost. Važno je da pomažemo jedni drugima. U gradu Pinar del Rio, 160 km zapadno od Havane, u regionu gde se uzgaja duvan, konjske kočije i volovske zaprege koriste se da nadomeste nedostatak dizela i benzina. Kad nema resursa i dalje moramo da sadimo i beremo duvan najbolje što možemo, jer zemlja je u teškoj situaciji i moramo da joj pomognemo. Konjske i volovske zaprege se tradicionalno koriste pored traktora u sektoru poljoprivrede, ali su zbog nestašice energenata takve arhaične metode postale učestalije. Jake američke sankcije blokiraju neke isporuke nafte Kubi, a zbog toga, kao i smanjenih isporuka iz Venecuele, došlo je do dugih redova na benzinskim pumpama i smanjenja broja vozila u javnom prevozu. Vlada je privremeno zatvorila neke fabrike i firme da bi smanjila potrošnju energije.